Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane. Ni amakuru yongeye gushyirwa hanze na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ubwo rero yahuraga na bamwe mu bayobozi batandukanye bagize intara zahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Felix Tshisekedi rero wongeye kwibasira ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuba dukomeza kugenda tubirebera hamwe muri iyi nkuru yacu, ariko kandi turaza no kugaruka ku makuru mashya yashyizwe hanze n'inyeshyamba za FDLR. Izi zo rero ni nyuma y'uko zibonye ko kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda zikagirana imishyikirano na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda bitashoboka, kubera ko leta y'igihugu cy'u Rwanda inshuro zose yaranabigaragaje ko itagirana ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba. Umutwe w'iterabwoba kuko byemejwe n'umuryango mpuzamahanga yewe n'ibihugu bitandukanye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko rero uyu mutwe ubonye ko ibyo biganiro bitashoboka, kuri ubu wapanze undi muvuno mushya gushobora kuzasunikira igihugu cy'u Rwanda mu biganiro n'izo nyeshyamba. Ibyo byose bikaba byakozwe n'ubundi ku bufatanye na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose tugiye kuba tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Muhaye ikaze. Gusa nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye tuba dukomeje kugenda tukugezaho, no kureba hasi handitse subscribe. Tudatinze rero reka duhere kuri aya makuru yanditswe n'igitangazamakuru cya info.cd avuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kwibasira mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ahamushinja ngo kuba akomeje gushoza intambara ku gihugu cye agamije ngo gusahura umutungo kamere. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wari wakiriye abayobozi batandukanye ku rwego rw'intara, aho rero baganiraga ku bibazo bitandukanye byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ijambo yafashe ageza kuri abo bayobozi rero yaje kongera kwibasira ku buryo bukomeye cyane ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, aho yongeye n'ubundi gushinja iki gihugu cy'umuturanyi ngo kuba cyihishe inyuma y'umutwe wa M23 mu gusahura imitungo kamere nk'irimo n'amabuye y'agaciro ya zahabu. Ni mu magambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagize ati, Perezida Kagame nako ubuyobozi bwa Perezida Kagame iteka ryose buhora burota ko bwajya byibura munsi y'ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa wenda bakaba baturuta, ariko ibyo barabizi ko bitashoboka. Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda iteka ryose buhora mu ntambara yo kurota bwanyuze ku bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mureke mbabwire rero, iby'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buhora burota kugeraho ni nka ya nkuru y'igikeri gito cyane iteka ryose nacyo cyahoraga kirota kinifuza kuba cyaba kinini nk'inka y'ikimasa. Uyu rero ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wavuze ayo magambo, yahise ako kanya nakomerwa urufaya rw'amashyi. Ibyo byose yabivuze nyuma y'uko n'ubundi yari amaze kongera gushinja guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ibirego bitandukanye, birimo kuba rero ngo rukomeje gucukura amabuye ya zahabu rwihishe inyuma y'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu ukomeje gukubita inshuro y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitangazamakuru kirakomeza kivuga ko umubano wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo wajemo agatotsi kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 ubwo inyeshyamba za M23 zongeraga kubura intwaro zikajya kurwana. Hagati aho rero amakuru mashya cyane n'ubundi yongeye guturuka mu nyeshyamba za FDLR nuko noneho ziyemeje kongera kubyutsa inkambi z'impunzi ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'ibiganiro bagiranye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aya makuru aravuga ko mu rwego rwo kugaragariza amahanga ko izi nyeshyamba za FDLR zifite noneho ngo impamvu yumvikana yo gufata intwaro ndetse no kuba zifuza kugirana ibiganiro na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu amakuru yamaze kujya hanze nuko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabategetse kongera kubyutsa inkambi, noneho izo nkambi bakazirundanyirizamo abanyarwanda bose babarizwa muri iyo mitwe yitwaje intwaro n'abandi bose bagiye bahunga muri 1994.
Iyi niyo nama rero izi nyeshyamba zagiriwe nyuma yo kwizezwa ko zigiye gufashwa n'ubundi kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu ntambara y'amasasu cyangwa se biciye muri politiki, aho bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko nayo igiye gufasha izi nyeshyamba za FDLR uko ishoboye kose, ariko ngo zigataha mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu nzira y'ibiganiro cyangwa se y'intambara. Kwinjira mu nkambi ngo bikaba bizafasha izi nyeshyamba za FDLR kugaragariza amahanga ko bafite intwaro, ariko ko batazifasha hasi kubera ko barinze izo mpunzi zatereranywe n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'igihugu baherereyemo cya Kongo. Biravugwa ko rero ngo nibamara kugera mu nkambi bazasaba umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi UNHCR kubitaho. Ibi rero ngo nibyo bazanaheraho bashishikariza abanyarwanda bose baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya muri izo nkambi kubera ko bazahabwa amakarita. Ibyo rero ngo bikaba byanabongerera amahirwe yo kuba babona ubuhungiro muri bimwe mu bihugu byateye imbere birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'i Burayi. Izi nyeshyamba zasezeranyijwe kuzafashwa bene ako kageni, ari uko ngo nazo zikomeje gutanga umusada ukomeye cyane kuri FARDC mu kurwanya M23 imaze igihe cyane nayo irwana n'ingabo za Kongo, dore ko yo isaba ubwisanzure bw'imiryango yabo ndetse no guhabwa agaciro mu gihugu cyabo kavukire. Inyeshyamba za M23 kandi zigasaba igihugu cyabo ko imiryango yabo yahejejwe mu buhungiro igomba guhabwa uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo, aho kugira ngo bakomeze gusazira mu buhungiro kandi bafite igihugu cyabibarutse. Amakuru dukesha isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune igira hitwa Kauza iravuga ko izi nyeshyamba za FDLR ziteganya kugira inkambi eshatu zizakoranyirizamo impunzi z'abanyarwanda. Imwe ikazaba iri muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Inyabareke, aha ni muri Mwenga, naho izindi zikazaba muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Ni inkambi biteganywa ko zizahurizwamo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ngo yaba abagiyeyo muri 1994 cyangwa se abagiyeyo kera ku bw'abazungu, ariko bakaba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bashyigikiye izi nyeshyamba za FDLR. Bakavuga ko impunzi z'abanyarwanda zizanga kujya muri izi nkambi zizajyanwayo ku itegeko. Bakavuga ko impamvu bateganya gukora ibyo byose ngo ni ukugira ngo imiryango mpuzamahanga ibone ko izi nyeshyamba zifite ishingiro, noneho hanyuma iyi miryango mpuzamahanga isabe leta y'igihugu cy'u Rwanda kugirana imishyikirano n'izo nyeshyamba za FDLR, noneho nk'uko babisezeranyijwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munyamategeko watanga urugero rw'ubwoko bw'abahema mu ntara y'Ituri avuga ko bageramiwe n'ihonyabwoko muri kino gihe kandi ubwicanyi bakorerwa bugasana ubwirengagijwe kubera intambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba za M23 ibera muri Kivu y'Uburaruko. Mu ikete yarungikiye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Kongo menga amenyesha ko ari kibazo gikomeye ruhande y'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri Kivu y'Epfo n'abatutsi bo mu gace ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Ijwi rya Amerika rimaze kubona ikete ryo gutabaza umunyamategeko Bernard Menge yandikiye Bintu Keita byavuganye nawe kuri telefone mu ganiro cihariye, yatubwiye imvo nyamukuru zatumye atabaza. En Ituri, il y a là une situation atroce vécue par la communauté Emma, une situation qui prend des allures d'épuration ethnique voire de génocide. Ibiriko bikorerwa ubwoko bw'abahema muri Ituri n'amahano bisa no kuzimanganya ubwoko ihonyabwoko nk'irindi. Twasabye ku mugaragaro ko abategetsi baha agaciro ivyasabwe n'ubwoko bw'abahema, ko haba amatoza azwi hamwe n'ikurikiranwa ry'abakoze ivyo byaha bifatwa nk'ivyaha bikorerwa kiremwa muntu. Ibi nivyo twashekirije umufasoni Bintu Keita. Iki gikorwa cashigikiwe n'abahema bose. Ubwandiko twasohoye rumaze gutegwa ko umukono n'ibihumbi by'ubwo bwoko. Il y avait déjà plusieurs milliers de membres de la communauté qui avaient signé cette pétition. Avuga ko ari umugambi wo gihe kirekire wibasiye guhonya amoko atatu mu buseruko bwa Kongo. En fait, quand je regarde la situation, que ce soit les Banyamulenge
au sud Kivu, que ce soit les Banyarwanda au nord Kivu, ou que ce soit les Hema en Ituri. Iyo niweje ibiriko biraba baba abanyamurenge muri Kivu y'epfo canke abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kivu y'uburaruko canke abahema muri Ituri, dusanga hari umugambi ku myaka myinshi wo guhonya ubwo bwoko mu ntara burimo. Daba abanyamurenge baharugwa mu bihumbi 200 kera, ubu ni bangahe? Kumbure ni nk'ibihumbi 70 gusa. Abatutsi bo muri Masisi bari benshi cane, ubu barahunze hasigaye imparugwa. Ubuho mu minsi y'intambara bakorewe amabi atagira izina. Hari umugambi ugenda buke buke mugabo ukomeye wo guhonya, kuzimanganya ubwoko runaka wakozwe mu gihe kirekire. D'épuration ethnique qui s'étale dans le temps. Ibivugwa na Bernard Menge birashigikiwe na Innocent Nteziryayo yashinze ihuriro ry'abashingwamanza baburanira ababuze ababo mu buseruko bwa Kongo no mu ikambi ya Gatumba mu Burundi hamwe n'abacikacumu. Atanga hanini urugero rw'abanyamurenge bishwe kuva mu 2017. Kugeza ubu abanyamurenge bishwe n'intambara barirenga 1500. Abona bishwe n'intambara ariko abishwe bahunga, abishwe n'indwara, abishwe n'iki, abo nta mibare yabo dufite. Abandi bantu baburiwe irengero n'abagiye bafatwa mu buryo butazwi bagera ku 657, abagiye bafatwa bakagera ku 2145. Ababazwa no kubona ubutungane bwabo bwa Kongo na mpuzamakungu ataco burakora. Kugeza ubu birasa n'ibyibegeranye ko ntacyo leta ya Kongo yigeze ibikoraho, kandi abicanyi baracidegembya barakora ibyo bishakiye, ariko ntiduhagaze turakomeje kurikirana. Menge atinya ko ibintu bishobora kuba bicana. Moi, je pense que dans quelques dizaines d'années, si on continue comme ça, on va créer comme du temps de l'Amérique du Nord avec les Indiens, on finira par créer des réserves de Tutsis à l'est du Congo. Mu myaka iri imbere atagikozwe hashobora kubaho uduce tw'abatutsi batagira gitabara mu buseruko bwa Kongo nk'uko byabaye muri Amerika ya ruguru ku Bahindi. Mbega nivyo twifuza mu gihe ca none. Abantu babwirizwa gukanguka tugakora kugira ngo dukinge akaga koshikira ubwo bwoko. Ubwicanyi bwo mu buseruko bwa Kongo bwibagiranywe na President Macron w'Ubufaransa yabugarutseko mu rugendo aherukamwo muri ico gihugu. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues et aux crimes et aux tragédies qui se imbere y'amabi yamaze guhitana bangana n'ab'intambara z'isi yose, amabi n'ibyaha bikorwa turorera, ntitwotegerejwe kongera ku kwinumira no gutana na koho. Nico canzanye kubwira isi ko ataka mwana wa mama gakwiye kuhaba hagati y'akaga kabera muri Ukraine, Buraya n'akariko kabera ku butaka bwa Afrika. Ubufasha ntirushobora gutoranya. John Kabwanduru, umwe mu baserukira ubwoko bw'abahema, yabwiye Ijwi rya Amerika mu butumwa bwanditse ko bashigikiye iki cifuzo c'abashingwamanza, yongera ko ati kuva mu 2017 turahamwa hamwe n'ivyacu. Amakuru Ijwi rya Amerika ryaronse nuko umupfasoni Bintu Keita yagendeye muri iyi misi intara ya Ituri kugira yirabire uko ibintu vyifashe. Gusa mu kiringo c'indwi muri iyo ntara hamaze kwicwa abasivile baba 80 nk'uko amasoko yacu yabitubwiye. Inshuro zitari nke Perezida wa Kongo Tshisekedi n'umushikanganje wiwe w'intwaro yo hagati bahamagariye ubundi bwoko bw'abakongomani guhagarika kwibasira abanyamurenge, abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hamwe n'abahema. Bavuga ko atari abansi babo ahubwo umwansi wabo ari uteza intambara mu buseruko bwa Kongo. Eroje Burikaneza.